Sane mangkin tidiang jagi ngawit ngaturang carita parindik jugerin reng jawi ring jagat jawi kocap wenten sang meraga resi mau tamu pisan makan dia ide maharesi sane jagi ati cerita yang tidiang mangkin inggih punika Sugro Pakulun ide maharesi Markandeya. Ide maharesi melingge ring pasraman idene sane asri reng puja rawong lian ide maharesi Markandeya mepesraman ring puncak gunung raung sane kelintang luwih gatiya sia mida ake tuku saking genahirika ide maharesi Markandeya ngijen pewarah-warah nundun binekadi sisian idene sane akeh gati ulang belajar ganja sastra maka sami sisianide maharesi ulang nunas tundunanide melajahin kande sastra kangen suluh ring kuripan salat ipo
Wirih sangkaning ulang nunas tuntunan kuripan ride mawina raris sisianide maharsi makasami sadu susila nangkepin pikobot kauripan kaon becik sarang-sarang Karasi markan dia inggih sane mangkin lantur cerita yang didiang inde parikraman ide maharsi markandeya ulang asta si markandeya setataula ngasawu ide sang yang maha kawiya ngerasti dia keadaan jagat ide ngasawu gumanti nunas wecani de betara mangde ide betara leda nyiratang kakertaning jagat inggih kacerita ring kalaning dewasa sane becik gatila warna rahina sane becik punika ring purnama kapak ide maharsi uleng ngasawa nunggalang pinaka Tri Brahmana yang pasupa ati rawo antuk uleng ide maharsi markandeya ngastawu raris rao ide betara inggih punika ide yang Pasupati yang rahasia marga
Maharsi Markandeya ngaksi do betara rau raris gelis ido ngaturang semah pangubati Swasti astu Namo Stuti Inggih Ratu Bathara Sesuran Didia ngaturang pangastun kareri Om Swastiastu Senge Ratu Lurus aksi Sambati Inggih Ratu Bathara Sesunan Didia Mangdeledang Ratu ngaksi minakadi semua Didia ini still puniki yang apa suapa dia sabda Wawasa punika atur ide Maharsi Markandeya raris ide yang Pasupati gelis menyawis Samba rasi nira anampi Udo Dewo Maharsi Markandeya nirenampi semua bakti ni Dewo Apa iada mawasana Inggih saputata ide yang Pasupati masabda sake asa punika dalam lala tane raris ring telangin lelatani de yang Pasupati pesangkan muruk ngenih kabinawungan raris madu gajah pedang sane munung ngenih ring telang lelatani de Bathara ipun raris dados teja putih merasa geles ngawang-awang arek amar
tejo punika raris melecak tur ke ambar ngawang-ngawang ngangopin katingat Raja melasat areng raris tejo sane medal punika saking leleng lelatan ide yang Pasupati raris melecak ring jegale pas cimbungan tejo punika melecak ngungsi jagat desane mewasta nusadawo iri ketaler kucak jagat swopringgo yang pasupa tiamo sabdo sapupudia sapunika rare sida yang Pasupati ngurunduhan binakowo channel idama Ainge ring sampune ide yang Pasupati puput mawajang sekadia sapunika melecak ring sunyo raris ide yang Pasupati melecak ngungsi linggih idune ring sunyantara raris sang resingan sapuputia sapunika raris ide Maharsi Markandeya mebobosan sareng sisyan idune maka samiya sepemawan wisit kawi udo paman sisyan bapo ajak mekajan ane jadi bapo man pawisik ide yang Pasupati abang nada nuasa gawa ide betareng ngician bapo pinaka pawisik apang bapo nabdabang bumi diduk di sedawu ken nida paman ane jani bapu metakon tak kening paman aja mekejak ken pinaka ide paman ane jani nah lautang paman matur paman ida gelis matur aingge wa sapunika baos ide Maharsi Markandeya raris sisyan idene matur sinarengan ya narasi maging sir linggih
Inggih Ratu Maharesi sane banget wangian titian. Prade Ratu mangkin jagi maging sir genah. Jagi ngungsin usadawa. Inggih punika Ratu sane mangkin mapikarse jagi ngungsin usadawa. Titiang sami jagi Titiang puniki pinaka sisyang singgih Maharesi maka sami jagi ngiring Ratu ngungsi nusedawu. Titiang tan sido pasang Nabi kemawinana sapunika santukan titiang nenten presido pasah rengangan singgih Maharesi Nuna saja Arisa Marasi titiang nenten presido pasah antuk titiang nenten wana nunas pinaka tuntunan ring singgih Maharesi Markan dia wa sapunika atur sisya maka sami raris Maharesi Markandeya gelis nyawis Waman saja setia bakti udo paman sisian bapo ajak kejang yang keto yang paman saja subakti pesan tekening bapo Oda onya lutut bapa sakewala kene yang paman bapo ngide tekening paman ada yang paman bekerja nudo bapo gemung Nusa dawa sepet gati apa mawinan buka kedo sawire nusa dawa do ketah kucap suwa pringgo artine jagat sane kelintang seripet gati kalau anak malu aja doma nah ane jani ane aja bapo kamu kang wang malu aja domas dogian sisi ane ngoyon ini ngerisakin pesraman bapo Iring bapa nabda bumi nah amun dodogen maju aja bapo nabda bang pinaku dusa bapo restorasi muarkan ya aing sapu putih mat bocana sapu niku
cerita yang pidadab ide Maharishi Markandeya selanjutnya. Ya. Wong sinu sadawa sisyane nemo miring Raris ide gegancangan memargi ngungsi pindah ke jagat nu sedawu kairing oleh sisya ide Thomas diri. Memakir ino dalu ide memargi medang rajin wano nenten ngetang rahina ya biasen wengi rawuh mari katrita sane mangke sampun raris ide rau ring jagat sane ketujuh inggih punika ring jagat nu sedawu raris ida ring sisya Sami risampune rawirika raris ide Maharishi mawucana ring sisyane makesami laut kudu paman sisyan bapa aja mau kerja ane jani lauta jani paman ngagal ane badan alas tenenan sangon poduk ane dini di subane raris alasi kegagal dini nyana coba paman ngai tongos memondok yakin pedukuhan yang itu ngiring kita inggih asapunika wacana ide Maharishi Markandeya para sisya sami ngiring titah ide ngagal Allah mongol kakuan agung Pramangkin sisyane makarya monggo taru sane wenten ring alase punika kita ngelutung sami raru santukan alase kegagal kidang wiadin lutuk sane wendan irike raris rarut ngumpi sane liana